Press Statement of Vigilance Department, ZPM Gossip Press Club, date 25 April 2023. District Headquarters Gossip in Solid Waste Management Center, Changtlung, Kan Mamoto. Gossip Solid Waste Management Center, Love Function, Mumalo, Hipoi Kanti. Cheng Vibel Sasari, Noi Riat, Lai Sengas of Gossip Solid Waste Management Center, SWMC. Di mun tlang mi chu Vigilance Department ZPM ko si block chu na muna kalin ka MPA kan thil mu le hria ti lung ol thang le kan ti ni ko si hi district headquarter kan ina po kom som ni na kan kalmek to kom som ni pa na kan kalmek to kan bol lo te mu ma ta ka song bol na hun nei hi kan phu ngoi ngoi to la ya sum le pai tam tak seng chunga Solid Waste Management Center mu mal lo le na thok tha thei lo kan nei hi kan sarkar son to te le kan son me ke la ka kan be se bo kan ti tak zet ani Concept Solid Waste Management Center SWMC tan cheng ve be accessory le noi riat sen lo na hian administrative building and site office pakhat omin staff quarter pani le bol lo paina main building pakhat oma in Army Post Center pani tok tu lama security guard le pakhat le tok tu pahnian om boka Gossip ko pui bol lo te song bol tura heti zat le tok lek tok tu an han om mai hi mak kan ti le ni tin bol lo troi thei lo hi clear than ni lem lo bok ni a hriat ani Gossip Solid Waste Management Center di mun tlang mi Vigilance Department ZPM Gossip Block 10 kan nen dik nuwa po tun keng ani dan tu rangin alakal lo na sa game ya ni thum September sang hi som ni pakat khan UNPM Minister Deputy Chief Minister Puton Luele Ukela Luele na ten an pon to ko ini keng al function umal thei lo hi Vigilance Department ZPM Gossip Block chuan koi kan tin kan ngai tu tak le ni etizat sum le hun tam arang to chung point SWMC Changtlung zo ka thum that alangai an ti vermicomposting kalpui ni le ni lo dan te forest clearance po lani ani lo wanga lem feeling man thei ani lo dan te troi thei lo bol lo song bol sa le tu romu mal lo te SWMC ti Changtlung na tura estimate siam dan tu ron na la kalpui lai ani chok te hi ma to ani Hati may klien National Green Tribunal NGT chuan ni kum December thakhan thu pek chuin thali chunga reng te tlang sanga bol lo pai ti to tura aron sil to nuwa po malang na chak ta kal chu soilo satel ang maya malang na kalmuang si te angai mo to chu ti lai chuan ZPM MLA pu zai than zama zona UNPM Minister Deputy Chief Minister ni bok Puton Luele chuan Solid Waste Management Center nei fel to a policy chu min na chu dui ko kare again at the TM chu MLF so kal gen mi pite ma so na tak an ngai tu lo ziele policy mi pite min tham lo zia alanga kan ngai policy mi pui mo le sum tam tak sen ral to na ni si heti tak maya SWMC kan nei chun hian ngai na dong zui lo hi koi kan ti tak zeta arang lama a function thei na turam ma min lak sak turin sarkar kan nge na a chang tu Minister Puton Luele kan bial tu MLA Ukela rin lian ten min ngai koi mo saka chak thiang bera ma min lak sak turin kan phut tak mewani tu din huna thu kan don danin head of office chu Revenue Department SO Koktir ani ti kan lo sia hetiang department koi mo hi Koktir mai chia po kan ngai lo wa arang lamin sarkarin HOO hi ron da hal turin kan phut po kare ei baka hian liu thei khat tu driver chung chang tarlan kan chu tanker pakhat bolo phur 407 pathum le tata ace pakhat en call turin driver pakhat om ni in hriat ani boka hetiang te chuan eng tin nge ko si ko pui bol ro te hi ol sam le sang phai takin seng hoi ang ni chu wangin thok tu ngai to kan turin sarkar kan phu de ni